Assalamu alaikum dostlar. Benim кезектеги видеома кош келиптирсиңер. Бүгүнкү видеону биз Германиянын Штутгарт шаарындагы зоология, биология паркында өткөрмөкчүбүз. Мындайча айтканда зоопаркта. Бул жактан жаныбарлардын түрүн кездештирүүгө болот. Аларды дагы силер менен чогуу биргеликте көрөбүз. Андыктан каналыман алыстабай, алдын ала лайк басып, каналыма катталып коюңуздар. Анан акырында ушу видеонун алдына пикириңерди жазып койсоңуздар, абдан кубанычтуу болом. Төуш. Çok iyi ne verrektir. Ay жақсы қарашық мені. Bu свежий емет штаб қойды. Tamam aslında. Banan. Banan bak. Bu arı, kumurtqa, çimindardın başlarını görmüşkün de. Бұл жаңа инеліктік оқшайды. Жоқ, чиркей оқшайды ал. Пілтеген жүргімші. Ондай жануарлар көріңірлі? Ташбақа. Жоқ, ташбақа емес. Ташбақаға оқшырken. Жарғанат. Бұл жақта жарғанаттар ұқта отырды. Бері қарал әне. Банан, апельсин, алма, қоғын кел. Бұл жақта үрей жатады. Qanday deysan? Bарлық түрі Бұл атайын бияқта жашаған эмелерге ылайықтап жасашқан да. Жунгли сияқты қылыпчы. Бұл жаққа тамақ аштық қаншалық көп уақытқа таштап қойса қандай құрттар пайда болады ошолордун эмеси экен да. Кухнясын жыйнап алгандардыкында ушундайлар пайда болот. Таракандар. Майлықты баттастан алмаштырылса, тезін тұқырттап кетет екен әне. Бұл жаңа ең улуу емекен әне. Жөргөмүч. Мына монда тұрады. Қызыл емесі менен қап-қара болған. Кишини чакса өлөт экен. Денебиздеги, теридеги көзүбүзгө көрүнбөгөн, бирок микроскоптон көрүнгөн курттар экен алар. Құрт-құмыртқалар қандай екен әне? Жақсы, живой тұрбай, жанды. Тірі, анан баққандары дағы, қайбай жақсы екен да. Адамдар жеген тамақ жеді екен? Адамдарды баққандай бағады екен. Түрлі жер жеміштерді, банан, агырсы, бүт қояды екен, барлық құрт-құмыртқалар өзінің емесімен тамақтанады. Бұл аңғардың içi Амазонка екен. Атайын Амазонканың шарттарына, Амазонкада жашаған жануарлардың жашап кетүү шарттарына ылайыктап шарт түзүп беришти. Ташбака. Это этот фаультир. Да, кичинекей бар экен. Бул бир үй биле окшойт. Бир үй биле окшойт, эки чоң анан эки кичинекей. Маймылдар. Тетинде сеткада сыяктар бар, оңгаңар. Мына. Тигинене тетинде карамсыз экен, карасыз экен. Уктап атат анысы.
Emelerin hamurun yetişene. Эми бактардын жалбырактарын эмелерин дейт окшойт. Көрүңөр куйругу менен кармап алган жипти. Эне келе бияка сүрөткө тартайын. Бул жакта өзгөчө бакалар болчу. Таптар болду. Булардын эми түрү эмес. Ончук бака болду. Ойлосоң көрсө түрү бакалар экен. Байкап турсаң буттары кыймылдап кеткен. Сыяктуу да эки бөлөк сактарсың эле. Коз экен. Коз да коёп койгондой экен. Эне маяк келсеңер, тетиги балыктарды көрүп атасыңар. Карап тургула, кирпейген балыктар чыгат. Мындан чоңдору да бар экен. Бул жакта аквариум экен. Сууда жашаган жаныбарлардын түрлөрү. Балыктын түрлөрү эне. Iri suuk balıklar eкен. Ay monun götesi, kapsar oldu. Başı oldu. Monu görüngөр, mon. Жалпак. Onun üstündeydi. Kumday oldu. Oğuzunu açalım. Mına жалпак. Жалпак. Карабы, жарым кетип калгандай. Олар көрүңөр, мунга окшоп эметип алат экен өзүнөн. Мун ташка жашынып атат, каралар. Ташка көмүлөт. Жакта чоң балыктар экен. Üstü olsa mındayken. Üstünde çıkışlar, mayda canlıklar da varken, baka takalar da var. Öldüğü balıklar. Bu jana salamandır deyen balıklar okşuyor. Arjakta karası da varken. Loğuz jaman çoңke. Tumşuğun aralık. Tumşuğu bir ıska eken. Çarpmayı yoksa tamak ayıp otur. Kança porta tamak çarptı. Üstünde gacimki faz. Öyle canlı da balık sarıldı. Çok uzun balık. Bu jakta kичинекей аквариумдар баркен. Анын аквариумдарга балыктын түрлөрү менен бөлүп коюшуптур. Bunun içinde осьминог. Biri görünüyor, biri görünmüyor. Gözüme falan. Türü soğuk balıklar göğetesin arası. Ama yılan değil mi? Yılan olsun. Şangırağın et bu. Yine balıkın türlerini var. Tangal. Akulaga okşuşken karaçma o? Akulaga okşuşken.
Добрый волшебный, фиолетовый Bu jakta olsa жеткелдирип барсаң. Мында да бир жеткелдир. Жылан бар екен içinde. Uyasını tutup. Жыландан аябай болсам да мен. Бул жана гремучая змея деген окшойт. Аябай коркунучтуу жылан да. Бул кумдун астына жашын алат. Көмүлүпчү. Мында да бир жылан жатат. Altta. İki yılan kenne bekle. Burasında zaten. Evet, bak bu taktarlar arasın. Gördün mü Jaka? Бұл жана тұрып алып бат-баттан шықпаған кеткендер окшойт. Бұл жақта крокодил бар екен, эне көрдүңөр? Тине тетинде жатат крокодил. Крокодил күнгө акталып жатат. Кичинекей экен мунусу. Крокодил көрдүңөр эле буга чейин тирүү. Жо бул бөлөкчө экен, ак экен да, агышы көрдүңөр? Тигилер кара болсо бул ак экен. Көрдүңөр? Кыймылдады. Жантан бери кыймылдабай жатканда эми кыймылдады. Бияк жагына өтсөңөр, эне жагынан жакшы көрөсүңөр. Мына буякта жат. Чоңдугу 3 метр экен, узундугу. Салмагы 100 килограммдан көбүрөөк экен. Жашы 22 экен. Бул деген неме экен? Аял экен, эркек эмес. Суунун ичине кирип кетти. Бутунда төртөө экен. Көзү ачык эле экен эне. Ал көзүнүн өңү дагы тиги денесиникиндей экен да, ак экен. Ошон үчүн жабып тургандай көрүнөт экен. Билбейм, мунун немеси жазуулары биякта эмес экен, тетиякта окшойт. Мону карагыла эне, чоң жылан экен. Тапсаңар каякта жатат? Көрүп атасыңар? Тапкан жоксуңарбы? Жок, аякта эмес, жакшылап карагыла. Мына мында жатат. Көрүңөр, жалбырак коктай болду. Жалбырак коктай. Чаралуу. Жалбыракка да уруну алат окшойт, Ушинтип жашынышат да. Билинбей калат экен, билинбей калат экен. Алыстан карасаң көрбөй калат экенсиң да. Башын көрүңөр, башын. Башы да жалбырактай болуп жатат. Даже жалбыракка жаап койуппу. Жок, башы өзүнүн жалбырак жок эле. Жатат. Тине тетинде да жатат. Бурчта. Кобрада жердегиси. Бул анаконда окшойт.
Ana. Bizdi qarap жатат көмө. Аркы баканы көрүңөр, жылтыраган баканы. Мені мөлтіретіға тестіреді. Идиштей Ошы. лакированный екен. Сосын. Анан дарақтарын қарабайсың. Атайын ушылар жашаған жердің дарақтары. Таштары да. Мына моякта да жашыл жылан бар екен. Атайын дарағын қарабайсың. Көрүңөр сапсары болгон. Мені жалтырап, нарқысын қарабайсың. Ал чарала экен анысы. Ана, бер жақтан тарсы. Көрүнөт. Башын қап. Балық менен тамақтанады. Могу сарысы 3 метр 70 сантиметр екен, эне. Салмагы 34 килограмм екен. Қарасы. Карасы болсо 3 метр 85 сантиметр екен, салмагы 22 килограмм екен. Мына башын бияктан чыгарып атат. Жашынып атат бул. Жашынып атат. Мондай ташпака көрүңөрбү? Бөлөкчө экен, баштарын карасаңар. Башкача, Дракондор окшош. Баштары да башкача экен. Буттары, ташы да бөлөкчө экен. Анан немелери бар экен. Ар бир бутагында тырбактар бар. Бул жарымы кургакта, жарымы сууда жүргөн балыктар окшойт. Үстү да жалпак экен. Жалпырда көздөрүң бар, шоус меле алтындай болот го. Сулуу экен, Бул да бөлөкчө экен. Бөлөкчө ташпак экен. Башкача. Мына көрдүңбү? Немеси бар экен. Мунун мойну кыска экен. Тумшугу дагы бөлөкчө экен, мурду. Алдында эки канаты, артында эки канаты бар экен, көрдүңбү? Тийме. Онун тумшугун карагыла, тумшугун. Кара буну. Чачка мурун го эне. Карабайсың, ооба, чачка мурун экен. Канат, алдыңкы канатын өсөттүрө эки колу менен. Бул жакта жүргөн балыктар болсо, өзүнүн денесинен ток бөлүп чыгарат экен. Атайын үстүндө мындай эме бар экен. Канча вольт чыгып атат, ошону эсептеп турат экен. Көрүңөр, вспышка болгон сайын уже токты эсептеп атат да, бөлүп чыгарып аткан. Балыкты көрүңөр. Татнакай балыгы экен. Балыктар экен. Өзүнүн өзгөн жеринде баарын чыгып келген. Карайсың, жармаш болгон. Азыркылардын кичинекейлери экен. Тултуйган балык. Ойноп турган. Эне жаңы эле аквариумга кирип чыктык. Кандай экен аквариум? Кандай жаныбарлар бар экен? Эң жакшы экен. Түрдүү балыктардын түрлөрү бар экен. Ошо деңиздин түбүнөн алынган боюнча алынып келип коюлат экен. Ошол жерде кандай кум менен тамактанса, ошонун баарын алып келип коет экен, дарактары менен. Эң кооз экен. Балыктын түрү сайын бар экен. Бул парктын аянты аябагандай чоң экен. Бул таг ортосу азыр. Көрүнүш ушундай. Анан ар бир бурчта ушундай ангарлар же болбосо ушул сыяктуу зданиялар бар экен. Ал жактарда жаныбарлардын түрүнө жана ат келген жактарга жараша бөлүп коюптур. Бул жакта болсо маймылдар менен текелер экен. Тек кичинекей даралы, кичинекей.
Bak şu bitin karavatkanı karasın balasını diyeyim. Bitleri alıp koy. Ulan yıldırım. Bu yoqda leopard бар ekan. Ko'rdingmi? Jolbors'un balasıdır var. Kis 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 kis. Mıy 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 mıy. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Das ist auch nochmal ein Jaguar. Nein, wie sind die getrennt? Ich weiß nicht, vielleicht wollen die sich sonst gegenseitig auffuttern. Nee, das Problem ist halt... Бұл жақта жолборстар бар екен. Гилтет қой. Жоқ әне, ұрғачын чачы жоқ та. Екі отан еркек. Mir ist das orange wie... Şuna dağıday. Бұлар жапай иттер екен. Айланы өлі чырқап жүріп тақшайды. Қарайдың жол болып қалып тұр яқтар. Атарығы жүргенде жол қалды. Ay eleme var gelirsin. Kutun qarasa? Көздерің қаш? Көздері чоң екен. Gözleri çok koz, tamakar. Теймайжан тартады. Çölde жашаған шыққан екен. Түлкінің бір түрі ұқсайды. Қоз екен, Көріңіз? Әне, жөжөн жеп жүреді. Әне. Bir жөжөн ақ кетіп қатып қойды, яққа көміп қойды. Жөжөні көтеріп келіп. Бұл жақта Азияның пілдері екен. Африканың пілдеріне салыштырмалы. Бұлардың құлақтары кішінекей. Анам мүйіздері жоқ болады екен. Бұл жақта болса насарок. Бұл эмне деген жануар? Эмне деп ойлойсуңар эне? Yani Janağı жатқан неменің бір түрі ғой деймін. Ояқтан көрдік қой мен. насарок bu. Насароктың бір түрі ғой деймін. Жоқ, аға оқшойды ғой. Мына артқы емес ошынды. Тип кішінекей маймылар екен. Оны қарап қалар. Бұл жақта маймылдың бөлек түрлері екен. Өз жақтан тамақ ырғыт отады. Тәйет жақта чоң горилла отырады. Айланы ойнап тұрады. Ay. Olsun çoğunluğu.
Bunlar da balık çiğit boş. Balıkçı çıktı. Banan diyor da. Al oynadık işte var öyle. Бұл жерде осы аюлар жүреді. Екі оны көріп отырмын қазір. Қара аю екен. Тегі жақта болса беймайжы менен жарқынай жүреді. Бияқ бетінде текелер жүреді. Қарасаңдар, бұл зоопаркта әрбір жануардың жашаған шартына лайықты қылып шарт түзіп берішкен да. Мысалы үшін аюлардыкы тиякта өзүнчө суусу менен, бактар менен, текелердики янында атайын таштардап келип коюп койгон. Ары бери чыгып эмес ичине. Бул сууда болсо балыктар да бар экен. Аюларга армап жейт окшойт балыктарды өзүлөрү. Мына бул жакта эки балык жүрөт. Бул жерде болсо эки леопард бар экен. Вот, смотрите. Киргизия. Патрулиert это. Kirgisische Kinder bei einem Schnellleoparden-Workshop des NABU. Кыргызстан. 99 yıl. Так что атпагыла, сактагыла. Снежные барстарды. Бул жерде болсо ак барстар экен. Төртөө таштын астында жатат. Бул жака болсо казак туугандардын 10 000 теңгесин эметип коюштур. Себеби анда дагы ак барстын сүрөтү бар экен. Ар түрдүү Монголиядагы кат-кат чаптаган эмелер, маркалар. Бул жерде болсо альпакалар жүрөт. Альпакабы же ламабы ушундай экен. Тас жору да. Кандай дейсиңер? Тас жору деп коет. Тас жору? Жорлар. Силерде эмне дейт экен? Gensegaya deyken. Кузгун деген бөлөкпү же ушуда кузгун деген? Тигине карайсың, тетиги саркыч. Баласы. Бизде мындай эмес да. Эмеси жүнү тайкы болот да кыска. Бул эмеден келген Жок, бул дагы Орто Азиядан бар экен, Центральная Азиядан. Оларды карап койгула. Позирует, смотрите, сел, позирует. Бул жерде лампочка бар экен, ошо лампочканы күндө ойлоп атат окшойт. Ошол жака келип отуруп алышат. Бул жакта болсо зебра менен мындай кичинекей эмне эчкилерби же текелерби бар экен да. Ал түйүн оякта жүрөт азыр. Түйүнө кетти окшойт.
Bir çakır otur. Barba aytат баласы бар деп отыр. Öyle özü. Kotarmaça böyle. Dostlar, ушул менен видео аягына чыкты. Чындыгында эле бул зоопарк аябагандай чоң экен. Биз 6 сааттан бери кыдырып эми күттүк. Эгерде кызыккандар болсо, бул жактын кире бериш баасы 20 евродан экен чоң кишилерге. Жана ошондой эле тилекке каршы студенттерге скидкасы жок экен. Каналга жазылганды унутпайбыз, лайк басканды да унутпайбыз. Жана ошондой эле ушул видеонун алдына видео кандай болуптур, өзүңөрдүн оюңарды, пикириңерди жазып калтырып койгуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калгыла.